Hepatitis C is a real problem in all over the world. Go. Almost. კი, რა თქმა უნდა, სტიგმა არის ყველგან, რომ იგებენ რომ ნარკოტიკების და შეურაცხყოფები და რავი, აი, გიწვევენ რა, ისეთ სტრესში გვგდებენ. La réduction des risques, ce n'est pas une idéologie. C'est une approche de bon sens. Հետապնդումը երբեք ոչ մի դրական հարցունքի չի բերում, մենք իրենց հետ ենք խոսում, իրանց մոտ միշտ կա մի կասկած. არანაირად არ მქონდა ამ კურნალობის საშუალება და მე თვითონ ახლა იმ დარწმუნებული ვარ, რომ უდარი ვიქნებოდი ახლა ეს ვერო. Accompagner la pratique de la personne plutôt que la juger, c'est le principe même de la réduction des risques. Dans ce reportage, on vous embarque dans le Sud-Caucase, en Géorgie et en Arménie, pour vous parler hépatite C, drogue, criminalisation. Mais vous allez découvrir que notre vrai message, c'est qu'en choisissant d'impliquer directement des publics d'habitude stigmatisés, on peut œuvrer efficacement pour la santé publique et impacter durablement les politiques internationales. წლის ასაკში დავიწყე და თითქმის ყველაფერს კოკაინის გარდა, კოკაინი ჯერ არ გამისინჯავს. იცით რა არის, აქ ხო კოსტალურად ხაშავთ რაღაცას, მერე ვასხავთ შპრიცებში და შეიძლება ვიღაცის შპრიცი ამერი. ესე ვერ ვაქცევთ ყურადღებას. CUT, c'est un projet de réduction des risques liés à l'usage de drogue et surtout le risque de transmission de l'hépatite C. L'hépatite C, c'est une maladie qui se traite si elle est dépistée à temps. Avec CUT, on va essayer de travailler sur deux aspects, celui de la prévention et on va aussi travailler sur l'aspect de dépistage. Hepatitis C, this is a viral infection which can infect everyone who is having a contact with blood. The main transmission route is by using non-sterile injections. Hepatitis, it means inflammation of the liver, and if the genesis is viral hepatitis C, so we will have infection of the liver. You can die if there is liver cirrhosis or hepatocellular carcinoma. We have found it higher prevalence among people who inject drugs. We have 29 till near 40% prevalence. On l'a constaté partout. Au-delà du mode de transmission, ce qui expose particulièrement les usagers de drogue à l'hépatite C, c'est leur criminalisation, parce qu'elle freine leur accès à l'information et aux soins. ადამიანად აღარ მიგიჩნევენ, სამსახურებიც ჭირს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქამდე ცოტა მომხმარებლებზე შემსუბუქებული იყო, ეხა ისევ გამკაცდა. რომ პოლიცია ჩვენ წეწებთან ახლოს არ მოსულიყო, ხო და აი ეხლა ძალიან გააქტიურდა რა, მაგის თქმა უნდა. ერთადერთი ეს მინდა რომ ხმა მიიტანო, რომ ეს კანონთან ძალიან თუ დღეში ვართ რა, რომ ეს პოლიცია იქნებ ცოტა მოგვეშვეს და დაგვანებოს. დღესაც რომ მოვიდოდი გამაჩერეს, დამჩხრიკეს ყველაფერი და შეურაცხყოფები და რავი, აი გიწვევენ რა, ისეთ სტრესში გვგდებენ. Construire avec les personnes concernées des solutions adaptées pour protéger leur santé plutôt que renier et condamner leurs pratiques et existence, c'est le cœur de la réduction des risques. Un concept de santé publique dans lequel notre projet CUT s'inscrit pleinement. CUT, c'est un projet assez nouveau pour Médecins du Monde parce que c'est un projet principalement de recherche. On s'est entouré d'un ensemble de partenaires qui sont très complémentaires et qui apportent différentes expertises. On a aussi la chance de travailler avec des acteurs internationaux de recherche, le Burnet Institute, l'Université de Bristol, INPUD, qui est le réseau international des personnes usagères de drogue. Et ensuite, au niveau national, on a des équipes de Médecins du Monde en lien avec plusieurs acteurs, les organisations de la société civile, les partenaires représentatifs de la communauté dans ces pays, par exemple GenFood en Géorgie, les structures de santé, les centres médicaux par exemple en Arménie et le ministère de la Santé pour qu'on s'assure qu'on travaille toujours dans l'existant. Et en fait, CUT, c'est ce processus qui met en synergie toutes ces expériences et tout ce savoir sur un pied d'égalité, sans qu'il y ait aucune hiérarchie entre ces acteurs. C'est un des piliers de la réduction des risques, de faire participer les personnes directement concernées et de mettre en valeur leur expérience vécue qui a la même valeur que les connaissances médicales du personnel de santé. Concrètement, les usagers de drogue sont au cœur du projet CUT et des recherches qu'ils recoupent.
En outillant ces personnes et en renforçant les organisations qui les représentent, on s'appuie sur leur expertise, leur vécu, leur connaissance du terrain et leur accès au public pour lutter efficacement contre l'épidémie. მთლიანობაში ალბათ აქტივიზმით ვართ დაკავებულები, უგულისხმობ იმას, რომ ძირითადად ჩვენი მიზანი იყო რაღაც დონეზე პოლიტიკების ცვლილება და რაღაც მიღწევები გქონდა. 13 წელია მოღვაწეობთ ორგანიზაცია, ეს არ არის თბილისის ორგანიზაცია, ეს არის საქართველოში ნარკოტიკების მომხმარებელთა ქსელი. მათ საკითხებზე ვმუშაობთ და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ მათთან ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ ძირეულად უნდა ვიცოდეთ, აი მე როგორც აღნიშნე, ძირეულად უნდა ვიცოდეთ პრობლემა და შეიძლება რეგიონების მიხედვით პრობლემებიც განსხვავდებოდეს, ამიტომ Dans les faits, pour agir sur le volet prévention de l'hépatite C, le programme GUTS a formé des membres de la communauté des usagers de drogue aux techniques d'entretien scientifique. Ce sont les chercheurs communautaires, dont la mission est de faire remonter les pratiques et besoins des personnes concernées pour nous aider à développer les bons outils de réduction des risques. On se rend chez notre partenaire Real World Real People. C'est notre partenaire principal en Arménie parce que c'est la seule organisation locale qui fournit des services de réduction des risques à Yerevan et dans le reste du pays. Et ici, on va rencontrer Petik, qui est un des usagers formés par le projet sur la recherche pour mener des entretiens, des focus group avec le reste de la communauté. Թիմն է ընտրել ինձ, որ ես լինեմ հետազոտող, քանի որ ես ինքս համայնքից եմ, ու շատ կարևոր է, որ համայնքից լինի, քանի որ մենք իրար հետ խոսելուց չենք քաշվում, իրարից ոնց որ գաղտնիքներ չենք պահում, ավելի մեր զրույցը անկեղծ ու ոնց որ պետք է տենց է ստացվում։ Կոնկրետ ես իմ ներարկիչների հետ կապված այդ ֆոկուսանների մասին էլի։ Բաներ կա, որ մենք մեր բառերով ենք ձևակերպում, որ բոլորին ոնց որ հասանելի լինի, էլի։ L'une des activités clés de prévention et réduction des risques, c'est la distribution d'aiguilles et de seringues. L'objectif, c'est que les personnes usagères de drogue aient accès à du matériel qui soit au moins propre et stérile, de qualité et en quantité suffisante. Avec ce projet, on apporte un nouveau modèle d'aiguilles et de seringues qu'on dit à faible espace mort. მოქმედებაში ეგ არ იცვლება, რჩება ამაში ნარკოტიკი. აი ეს არის მყარი სიფცის შპრიცი. აი ნახეთ როგორი ის აქვს. აი დაწვრილებული თავი, ასე ვთქვათ რა, რომელიც აი უკეთდება, თავსდება და აი ბოლომდე იწვევს დაცლას რა. აი ნახეთ. აი ბოლომდე უკვე იქ წვრილი მილი იმ დონემდეა თან Petals bolomde აწვება და ბოლომდე იცვლება რა. აი სამალი აღარ რჩება. There is a very low part where the blood will stay. That's why even sharing the needles, but using this LDSS, this is a chance to stop transmission as a part of prevention. Pour l'adhésion à nos interventions, on a tout intérêt à comprendre et à s'adapter à ses préférences, à ses usages pour que les interventions soient vraiment utiles pour les personnes concernées. Il y a une autre partie, un autre programme de recherche qui est plutôt basé sur le dépistage et le traitement. Est-ce que tu peux nous en parler et pourquoi on a focus sur ce point-là? On a un projet de recherche sur le parcours de soins lié à l'hépatite C. L'hépatite C, c'est une maladie qui se dépiste et qui se traite à travers beaucoup d'étapes. Et donc autant de rendez-vous pour les personnes. On travaille avec des personnes qui sont généralement marginalisées, qui sont souvent criminalisées et donc pour qui de base l'accès aux soins, il est compliqué. Donc l'objectif, ça va être de simplifier autant que possible. Et notamment en faisant en sorte qu'un maximum de choses soient faites dès le premier rendez-vous, voire même le fait de distribuer le traitement si c'est possible. Et c'est ce qui nous permettrait de revoir le protocole de prise en charge au niveau national, voire même au niveau international avec l'OMS. Là, c'est la clinique mobile du centre Step to Future, notre partenaire à Gori. C'est avec ça que les équipes embarquent pour faire des tours dans la ville, aller à la rencontre des usagers de drogue, en général à des points de rendez-vous qui sont déterminés. Et là, il y a distribution de matériel stérile, d'injection, donc des seringues, collecte de données et dépistage rapide. Donc là, on va faire un test de dépistage rapide. L'idée, c'est de dépister très rapidement l'hépatite C, B, VIH et syphilis. Donc là, c'est très rapide, en fait, elle pique, elle recueille le sang et après, elle va surveiller le timing pour suivre en direct l'évolution du diagnostic, en fait. If antibody test is positive, within 5 minutes,
we are starting a treatment. ჩამეტარებინა მკურნალობა აქვე და არ წავსულიყავი სხვა სამედიცინო დაწესებულებაში და რა თქმა უნდა დავთანხმდი, შემდეგ ამიღეს ვენიდან, დაითვალეს ვირუსი და აღმოჩნდა, რომ აქ მკურნალობას შევესაბამებოდი. და უკვე მესამე კოლოფი წამალი მაქვს ასაღები 9 თებერვალს. თუ მიკავშირდებოდნენ როგორ ახარ ექიმი, აი ძალიან ყურადღება და აი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. ეხლა არანაირად არ მქონდა ამ მკურნალობის საშუალება და მე თვითონ ეხლა იმის დარწმუნებული ვარ, რომ ყურადღება ვიქნებოდი ეხლა ეს ვერ ყოფილი. Mais agir pour le dépistage et le traitement de l'hépatite C, c'est aussi toucher les personnes et les zones les plus isolées. On vous emmène ainsi à Vanadzor, petite ville à 2 heures de route de la capitale arménienne, où désormais les personnes usagères de drogue et les autres patients peuvent être dépistés et pris en charge. Here we have in Armenia available treatment only in Yerevan. We are finding higher prevalence in regions, higher prevalence of cirrhosis and complications related to hepatitis C. That's why this program is very important to help and to bring the treatment to the regions. Et là encore, les membres de la communauté sont indispensables au projet. Lui, c'est Sarkis. Lui-même usager de drogue et bien identifié de ses pairs à Vanadzor, il a été formé pour rapprocher ceux-ci de l'accès à l'information et aux soins. Outreach, inkas narkoman. Galsenimtun, iminkerner շրջապատս մեծ է, շատ մարդ են, ռեզուլտատը տեսնում եք էլի։ Դոպի բանդեմ։ Իմացա հետաքրքրվելով Արմենի հետ մանկական ընկերներ իմացա են ասեցի ես եք մասնակցել։ Ծրագրի համար շատ ուրախացա դες դուք վել եք, միշտ εμείς մեզ հետ կասկածում ենք, կա, չկա։ Գալիս են չեն էր ասում, ինչի, որ են գնում։ Guts s'est aussi former et sensibiliser les soignants pour améliorer l'accompagnement de ces publics si souvent stigmatisés et ainsi faciliter le suivi et la réussite du traitement. որ մարդիկ ուզում են իրար շնորհքներ ամիտեղ։ Չէ որ մենք նաև բազմաթիվ տրեյնինգներ ենք անցել մարդկանց հետ, որոնք ավելի փորձ ունեն այդ ասպարեզում։ Թեկուզ այդ հարցաշարը ճիշտ ձևակերպման մեզ ավելի գրագետ է դարձրել իրենց հետ փոխհարաբերություններում եւ դա օգնել է, որ մենք ոչ մի կոնֆլիկտային իրավիճակ չենք ունեցել։ Մենք իմացել ենք մեր հարցադրման սահմանները։ Էսա, իհարկե։ Հետապնդումը երբեք ոչ մի դրական հարցունքի չի բերում, մենք իրենց հետ ենք խոսում իրանց մոտ, միշտ կա մի կասկած։ Une de nos réussites, c'est d'avoir permis de créer un lien entre des personnes qui ne se parlaient pas auparavant, c'est-à-dire les médecins, les usagers de drogue, les acteurs communautaires, afin de fonctionner en fait de façon horizontale et pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Enfin, pour Cuts, enrayer l'épidémie d'hépatite C, c'est aussi faire remonter des données collectées sur le terrain pour influencer durablement les politiques nationales et internationales en santé. Ainsi, si notre projet propose des services à environ 6000 personnes, il en impactera indirectement beaucoup plus. Შემდგომი ანალიზისთვის და ინტერპრეტაციისთვის სამომავლოდ რა შედეგს მივიღებთ სხვანაირად როგორ. Რა თქმა უნდა, მიზანი არის ის, რომ დამუშავდეს ეს მონაცემები და პირველ რიგში ალბათ კვლევა უნდა წარიმართოს წარმატებით, რომ დაინერგოს თუნდაც იგივე მარტივი, შედარებით მარტივი მკურნალობის მეთოდი, ხო? და მე იმედი მაქვს ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ვალდებულება არ არის, ჩვენ ჩართული ვართ პროცესში, მაგრამ Also we have experience exchange with our regions to understand how the process is happening in other regions. L'opportunité qu'on a avec ce projet, c'est qu'on fait partie d'une initiative plus globale qui est soutenue par United et par l'OMS dans une dizaine de pays qui vont collecter les mêmes données pour alimenter les réflexions de l'OMS sur les prochaines recommandations internationales
en lien avec l'hépatite C et la santé des personnes usagères de drogue. CATS program is a great opportunity for elimination of hepatitis C in 2030. I'm very proud of working in this project, having a serious impact in our country, and I do hope that in the end we will have also serious impact in science. This is a great project.